on drugs, Manipur ki youth, some of the Bharat ki youth singbu illegal drugs in the country wabo koi chathakhigani. I appreciate Ukrulgi, SP, Assam Rifles, Narang, Nahandagi, Sreda, Litangi area, more than 100 acres, Poppy Thugaidana, Aduga Topa, Ukrulgi area, Poppy Antatana Tauriba, Kangkopi area, Poppy Antatana Tauriba. I appreciate all of you. Jikshu, meaningful Yankaimu, Lehori High Maduki, Poppy Antataki. Hanbaleroy, Lepaleroy, Hoi, Nahak, conflict Amalera Munina, Nahaki winner, Iransi, Nemdanabang, Tagopa, Tajan Baduna money. Manipur is our name. We are proud Indian. Aduna koi masigi thinking, masigi vision, masigi wakalon sida koi halloy chathakhigani. Mayam musum soy dana constitutional protection amagi makhada nga aga kallaga thanambai se koi ngasi government pai koi gi commitment ni koi promise ni aduna ngasi civil society ki marakta sigi indigenous population gi lokhalai ba pot thangai ba khongthang I appreciate oi manam chaba pot sarkar da hangoi ba lebi gano manam chaba pot any moment any time ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯍꯪꯉꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯥꯏꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯀꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯃꯥ ꯑꯃꯠꯇꯒꯤ ꯃꯆꯥꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯑꯣꯔꯗꯤ ꯔꯦꯀꯣꯒꯅꯥꯏꯖ ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯩꯔꯕ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕꯁꯤꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯟꯁꯤꯜꯂꯔꯒ ꯑꯃꯠꯇ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯀꯟꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯈꯔꯁꯦ ꯊꯝꯃꯒ ꯑꯩ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯄꯨ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯖೈ ꯍꯤꯟꯗ